pa like bulan ana subscribers lan noman moilan ta hada ba channel ayang hada ba video kaya pon ya pu awang na cha damnang tenapa teman moilan na chaya ana singaya lakchina se karong ngalan adam hakaya painang awang na teman moilan na kantinga tai lakchina se ana ngolakchina se hada u idamnang teman moilan na singbu 2019 December ma ngai awang bu COVID-19 tak hada tak kaya karong no bu ma lockdown na miyang yang wang piang ni nanjing hake ngoyang ki ane teningo World Health Organization WHO la ne ibua Northern China me tak ala lauhi na yamai bu respiratory illness pneumonia tak ki bu hadaw ala tak taw yang ngonang sa inang hadaw tak chiang me World Health Organization la ne China mangopu scientist ana doctor landa hadaw ba takka hanghi pathogen kaya pathogen say ke ma germs say lakaya ke yong tak phabu yong chaya hadawa hangi yong kaya tak namyang bu hadawa mai aphang do lakchina se World Health Organization lan ne China mangobu doctor lan and scientist lan de research ya lakchina se ibu ngalan chadam nang to kai World Health Organization lan ne hadawa China ma tiningani ngaya wangbu tak chiang ma teman moila ne kandinge ene aviar ne myang yang ngolakchina se ibu ngalan ilakpe jaramna mani hat pleni teman thai Nagaland Chief Minister Sri Neferiwe 2023 Hallpin Festival Chiang Mai ibua tenimbu 2023 Hallpin Festival me Amerika Colombia ane Germany lano maitam yalakse ibu ngalan jaramna ia ibua Amerika mabu music penlan ane alau karlano adaba festival me maitam yalaktina se mongham mangopu iangki ana ni sibuba me German mangopu ELM 3 se ibu music penlano adaba festival me maitam yalak se ibu chief minister kai iangki ane Colombia mabu music penlan ana allow ambassadors lano adaba music festival me ana Hallpin festival me omlak china pailak se ibu alan haga jadamna teman moilana mongmaya telak china se ngaulan cha hagang onang Hongni Hallemni Silong me 11 Sepuba International Tourism Mart ngawante India mong me ngopu New Jingland 50 Tourism Development jingne liyangki adaw yome 50 New Jingland yome Nagaland me buo Newland hayang jumuki tima omyangki Central lane ipwa India mong me Tourism Development jalo na talakina se Swatis Darsan Scheme 2022 to 2023 wang piang chine launch ne mengki hadoba scheme phangme sa de moye tourism development linga bayangki sao 50 new jinglan li ngo bulan chineo hadoba scheme phangme twilinga talak se ibungalan teman moilan chine hage charnam mani hapleni Supreme Court India Sokari la Delimitation Commission set up ne menglak chine se iangki anyai ne teman Nagaland me population census 2021 wang piang ma ya sebu hayang boy atau yaya okpu jine ngai wang 2024 me ya lakse iya ngona atau bin nyinga tawa chai ngopu hisab me adawa ating haya ngaulai yesing hayang boy tawa chai bu hisab me 2024 wang piang me delimitation process pai lakse iya ngona delimitation na hangisi saat teman moilana yesing bulan teman moilana singa ya lakchina sa hagi inang lebu jama teman Mon district me constituency ya tu ngona ado constituency tu phang ma jinglana mangona adam constituency me jinga pan noi yengoi bangona adam constituency me jinga pan de kai ngona ayang adam constituency me jinga 20 de noi kai ngona sa delimitation pai kama hatau jinglan adjust ne myangla lepu cha me mon constituency me ngopwa tapi de taina damlak ana tapi me ngopua mons constituency de yina damlak hakie jing adjustment myang bude delimitation se inang ana ni sibuba me delimitation bai kuma sa tawi ibugia mon district me constituency tu ngona lepu jama teman population kom na myang kama teman voters land kom na myang kama ado constituency ausimbo minus na myang ok yesi kama teman population yong tau kama yong sua tau kama ausing bo satu ngopo panda pau na ok
hakia constituency of adjustment yang bude delimitation se ina okay teman moilan na cha ya lakina se hata unyau danang sa tau ibu ke Supreme Court lane central government de hada ba delimitation jang me commission set up na yang lakina se iya ngonang hami tau ibu ke hata wa ating haya ngawle hata wa yesing hayang poi tau lili bibi chai kwa ngai wang 2024 me delimitation na Nagaland da pailak se iya ngopu ado ngawlano teman moilan na singa na cha ya lakina se jadam na hado ba video yang hado ba foto teman moilan na alau social media buang ngi ngokla hado wa Peck district mengopu police kadani se inang hado ba chiang mai hakia ngonang tening bo 2023 Holpin festival December 1 ma wang ngai 10 ma solak ada ba festival 2D lingnak jingna se ada police kadania Peck district me bu Kohima de Sonpu se ina hakia Kohima mengopu nia hongni lamme public new halan pe traffic jam me mo pe chopu teman moilan na video mengeyang ke ayang public new halan na imni pe ke ngawan de tau pua imnia yu ying yang ngopu ya hakia public new halan pe yu ying yang ngopu jingna se Peck police lana imni de sajai phayang ke Peck Superintendent of Police SPA bua japa APSI se nang japa UPC se nang imnia hakia public new halan pe yu yang mo pe chop ngo jina se immediately suspend myang nang se ibu news teman moila na chai mona tau jine sa tau ihu bua teman moila na atau kibu news lan ngiyang teman kanting lak mona anyai na min ki yang anyai na designated katlan teman moila na public new halan pe hakia lam new me yu ying yang yesikama alau chok hemok puha yang mo pe chop ngo kama hangsin molak no atau jina teman moila no anyai na designated katlan min ki yang ngo pukarlan hakia pawa benbu paimyo nangyo tawyo yiling lak jina se atau jadam nang tenyi bungalan halan musona lai bu moilan de menyong panang